Navdavai tusa kadam-daman na makaitina na sulivat. Saka tutsua kadam-daman orja supui na kainua cemas. Imazai tua pina sa sevali-valitan a taivril. Imazai tua tapuru katu dusa kayan. Imazai tua ita karam patu tapuru katu unamakaram.历代志下12章1节到16节。埃及侵犯犹大，罗波安一巩固了自己的王位，他和人民就离弃上主的法律。罗波安在位的第5年，上主因他们的悖逆惩罚他们。埃及王示撒率领1200辆战车、6万骑兵，以及无数的兵士，包括利比亚人、苏基人和古时人的军队，前来攻打耶路撒冷。他占领了犹大的设防城市，逼近耶路撒冷。示玛雅先知去见罗波安王和犹大的领袖们，这些领袖因逃避示撒，都到耶路撒冷来了。示玛雅对他们说：上主有话告诉你们，你们离弃了我，所以现在我离弃你们，把你们交在示撒手里。王和领袖们都承认自己犯了罪，他们说上主是公正的。上主看见了他们谦卑自己，就在对示玛雅说：因为他们谦卑承认自己的罪，我不毁灭他们。可是示撒来攻打时，他们只能保存性命而已。我不向耶路撒冷倾倒我的烈怒。可是示撒要征服他们，那时他们就知道服侍我和服侍世上的统治者有什么分别。示撒王进攻耶路撒冷，把圣殿和王宫所有的宝物都夺走，包括所罗门王制造的金盾牌等。罗波安为了替补这些金盾牌，就造了铜盾牌，把它们交给看守王宫大门的守卫长管理。王每次到圣殿去的时候，守卫就拿着这些盾牌，然后又放回守卫室。由于罗波安谦卑顺从了上主，上主的愤怒转消了，没有彻底消灭他们。犹大的情形也颇安定。概述罗波安的统治。罗波安在耶路撒冷作王，巩固自己的势力。他作王的时候41岁，在耶路撒冷统治了17年。耶路撒冷是上主从以色列全境选出来作为敬拜他的城。罗波安的母亲是亚门人拿玛。罗波安做了邪恶的事，因为他不寻求上主的旨意。罗波安的事迹和他的家谱一一记载在先知示玛雅史和先见易多史上。罗波安和耶罗波安之间经常有战事。罗波安死后葬在大卫城的王室坟墓里，他的儿子亚比亚继承他作王。爱丘开诺什么Satu su asin apurua kai imazai tuan tapuru katu dusa garam。由于罗波安谦卑顺从了上主，上主的愤怒转消了，没有彻底消灭他。犹大的情形也颇安定。历代志下12章12节。Tutsua kadam-daman asini putarvan， 你留给什么孩子？Anma zasu jinora a tuasualak， Anma zasu jinora a bavai sualak， 你留什么给孩子？历代志下12章记载，埃及王示撒率兵前来攻打耶路撒冷。罗波安在位期间，曾大动作修筑15座堡垒，但仍难敌示撒的军队。犹大的领袖为了逃避示撒，都来到耶路撒冷。眼看埃及军队逼近耶路撒冷，
先知示玛雅去见罗波安王和犹大的领袖，带来上主的话，指出示撒来袭是因为罗波安和人民离弃上主的法律，这就像羊群远离了牧者，很容易就会落入野兽的爪牙中。示撒是埃及第22王朝的创建者，当他在位期间，曾多次进犯以色列和犹大，并将其彪炳战功刻记在埃及卡纳克神庙前的石柱上。这些柱上标明示撒曾战胜的城市，但耶路撒冷城的名字却没有在上面。原来，当先知示玛雅带来上主的提醒，犹大王罗波安立即谦卑自己，顺从上主。因此，示撒虽把圣殿和王宫所有的宝物都夺走，却没有进一步攻占耶路撒冷。原本所罗门王制造的金盾牌也被示撒夺走了，罗波安只好以铜盾牌来代替，因为担心又被抢，所以只有王前来圣殿时，守卫才会拿出这些铜盾牌。没想到所罗门留给后代的宝物，因为罗波安和人民离弃上主的律法，短短5年内便被埃及王示撒夺走了。在甩不掉的信仰一书中，探讨教会为何不断失去年轻人，又如何将信仰传承给下一代。有一项研究指出，孩子无法承接父母信仰的原因，在于儿女对父母提出对信仰质疑时，父母认为质疑信仰是不对的，甚至认为质疑信仰是一种罪。有些青少年因为此疑惑或挣扎没有得到解答或协助，而选择离开信仰。然而，父母若能让孩子在一个充满安全、爱和肯定的环境中提出对信仰的质疑，就有机会帮助他们建立扎实的信仰。换句话说，那些愿意与孩子谈论自身信仰怀疑的父母，反而能有效帮助孩子的信仰得到建立。就在埃及王示撒进攻耶路撒冷之前，罗波安与犹大的领袖选择回转归向上主，承认自己犯了罪。由于罗波安谦卑顺从上主，因此上主转消了愤怒，没有彻底消灭他。犹大的情形也趋于安定。所罗门留下的财富不到5年，就因罗波安离弃上主而被抢夺一空。所谓富不过3代，前人留下来的财富，后代如不知珍惜，很快就会挥霍殆尽。唯一无法被抢走的是谦卑寻求上帝的信仰。Sinaya tu soka zaman-zaman sini pada dekat danutin. Satu su sini pada dekat danutin latinana kemelang. Hanma azar su dinora tua suala kaya. 你留什么给孩子？Sinaya tu soka zaman-zaman pada royangatan danutin pa samalau. Ayatua aichua ti lupo an tayau na setesario ti maju tua semas la qua mitetukuan ti maju kisupasario sa kiparain tua sema ti maju sika ini kana maurip amasai ti maju saka aichua na matutsu nu ini katina na kiparain tua tia semas no Sumutin tuai chua nama tu chua ta salingan no sumutin tuai chua ta pautan ta yau para mekeno pasamalitin tua ta saruan ti tua semas izuanu ini katina kini menem tua mana kiliva kenua semata yau saka latina na kemudian anima zamana rosusi
掉啦断说啦个诺呀，麻烦乃错掉沙乱掉要，古马里马带诺吃饭断是沙拉拜，断克木当啊阿蒙代，阿米那掉沙乱，阿米那掉。mita tekwa ni ta yawa kipakin to ta kama sama ta yaw azwa manaru ta tauraina manaru ta tauran sa ta sipavai to ta svaritan ta yaw manaru izwa kasizwa ni amajunu tiang shikatiru to puzangaran to paroro tanga agamau to nasi saka orina makana gamau to pas lino semas Acumana sini turun tu suaka zaman-zaman sini para loya pada dekat dan tu suaka zaman-zaman. Satu soal sini pagi ni menemukan ujian，我能够为孩子做些什么，好使他们能在一个被理解、被爱和被珍惜的世界中成长。Sina ya tu suaka zaman-zaman dan tina sini pagi ni menem latina na gemalu kini menem ayakana pasamarau ka inuli。亲爱的上主，我相信你是能让危机化为转机的主。求你帮助我，陪伴身边的年轻人，在他们面临信仰危机的时候，能有智慧地引导他们，透过谦卑寻求你，一同经历有你同在的平安。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu suaka jam-jaman na makaitin na bisa selang sumupu kilaruai tua mana sini pada je kata nota sama tu ka jaman-jaman sakala tapi na setiap susuwi sakana makaitin na takisamula ki aung ki paparanga zetua ta kama semas sa parama kanu izoi ni ka na melunga aku sinupuan lamuna na pazekatanga mapulat ay kana pasamaraw sa kamali-mali latina na suliva tu suata kini adavam taja 平安